Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Se xikomu xi vuyeli ambhinyini, page ya xiyimbeleri Mr Post se yi vuyeli eka n'winyi wa yona. Hi ta tsundzuka leswaku eka masiku yambirhi lama ya nga hundza page ya xiyimbeleri Mr Post yi kumeke yi ripotiwa leswi a swi languteka ku xiyimbeleri Mr Post hi nga ka va yi tirhisangi hi ndlela ya kahle, kambe a ko va vanhu va nsele lava va nga ripota page liya ku kala yi kumeka yi yirisiwa. Se hi vone namuntlha page ya xiyimbeleri Mr Post se yi vuyile, naswona loko hi nghena ha swi vona leswaku page ya xiyimbeleri Mr Post se yi kona, naswona yi na valandzeri va ku tlula 130,000. Ku tiyisisa leswaku page leyi hi yona ya mampela hi ta va hi karhi hi swi vona leswaku na minkandziyiso leyi Mr Post va nga yi vekela ya ha ri kona, ku katsa na swithombe leswi va nga tshama va swi posta kumbexana ti-post leti va nga ti vekela. Hi ta tsundzuka leswaku vi na post laha va nga kombisa leswaku hi awara ya 5 ku ta va ku ri na hungu leri va lava ku hi tisela rona. Kusuka kwalano va endla nkandziyiso mi ta wu vona na wona wa ha ri kona, na yin'wani minkandziyiso leyi va nga hi endla masiku ndzhaku na yona ya ha ri kona. Se xikomu xi vuyeli mbhinyini, Mr Post va kumi page ya vona. Okay, loko hi langutini Mr Post va tirhisa ngopfu page ya vona ya Facebook ku va va promota vunanga bya vona. A swi ta fika swi nga vi kahle ka xiyimbeleri Mr Post tanihiloko se va tolovelekile leswaku va tlherisa page ya vona ku va promota vunanga bya vona. Hi ta tsundzuka leswaku na nkandziyiso wa video lava wu endlile va karhi va promota album ya vona laha va karhi va ntlhontlha Benny Mayengani the President na ntlawa Limpopo Poison hi ku angarhela, mara munhu la lavekaka ngopfu i Benny Mayengani the President. Se hi vona swi ri kahle loko va kumi leswi nga swa vona, kasi hi ta tsundzuka leswaku na Dr Josh Rimani na vona page ya vona ya ha yirisiwile, kambe ya vona loko hi karhi hi kamba yi tikomba yi ngeza yi vuyela eka n'winyi wa yona. Ho pfumela leswaku na vona va ta endla leswi nga fanela ku va page ya vona yi vuyela eka vona. Leswi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana na xandla, nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini, leyi i channel ya n'wina ya ka Gas.